Itinagan ti Ama. Napalabas. Kinasarita ni Mr. Wong ni Padre Simon, ket kinunana kasarita ti padi ni Hepe Salvador, tapno sardengan nanday toy. Binutbuteng pa iti inchik ti padi, adakas ti mapasamak ken kuana no saan niya agtungpal iti kayat na. Iti sa bali abangir, nangrik na ni Mayor at Chona, idinaamuan na asahan na kayat ni aramatan ni Monica ti Kotchena. Tasigun ken kuana, ket awanan ti karbangan na mga ramat kadagiti sanikwa ni Don Leon. Kabayatan na, adda armado ang nakemeg ni Hepe Salvador, ket impan na dayto iti may sa safe house. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Makitam ti drum anap no iti danom iti sangom. Ha? Irarab ka dita, no di kag tungpal iti kayat ko. Di ka naggulagol. Taurayan niya ter aramidan. Saan ka makaruk at iti panang pungukan ka? Makitinulong kalangan kanyak. Bayat ang makapagpanunot akpay lang itinasayaan. Tano di ka umanugot iti kayat ko ang mapasamak. Lading itak, nga matay ka. Kasla di ka mamati akabaalan ka apatayon na. Pues, ikan ka nga rod iti pamanagnag. Akabaalak nga aramidan ti imbagakkan ka. Natangkan ti ulom Irarub ka man laangan umay. Oh. Anya? Agpudno ka kadi? Wenno saan? Numakitinulong ka kanyak. Nasayaat ka. Ngam no saan? Talaga nga uluyan ka. Isu nga ibagamlaengan dagiti kayat ko amamuan. Talaga siya ti mangrikrik na iti mapaspasama kadalyon kan Monica ising. Maawatan ka, Ma'am Chona. Kinapudno na. Kinasaritak matan ni Monica may papan iti day taabanag. Ngam ko na akasayaatan ka na nutong palan na laangan ti kayat ni Sir Leon tapno awanan ti riray. No si Direk ni Leon may papan iti day taabanag. Sigurado ada kami mo ti agkatik. Ma'am Chona. Napagpagad nga minukas jay arumwar ni Monica, adi na aramatan ti lugan na. Amang anoan niya ti mapasamak ken kuana. Panagkitakin ni Monica, ma'am. Awanan ti bibiyang na, nga uray anya ti mapasamak ken kuana. Ket day ta ti pagdanagak ising. Kasanun no gundawayan dagiti managdakdakas ti amin. Anya laangan ti mapasamak ken ni Monica. Boss, sapay la kumata saan apo maiso ti atap ko may papan iti buyot tayo mapukpukaw. Maximo! No sana makasubli tayo jay. Masigurado ko na dinukot dyan na siputan da ngay marubayan ni Jiputay ka. Tayo bagbakak ka na kayo, Maximo. Ha? No kumana ka magno asino dahi jay malubayan. Naliklikan ko maamin. Mamuan tayo kuma. No asino talagay malubayan. No polis dahi jay. Wano buyot don yon. Kuwa, boss. Kasano no polis dahi jay. Kat pilitin na nagpo no buyot tayo ang mapukpukaw, ha? Boss. Kanya langan mapasamak. Kasano tayo langan. No bilang pumayso atap mo. Anya jay ko na, Pugi. Kawawag ti kontak tayo, amo. Masansan ka no itangawan ni Presinto ni Hepe Salvador. Masansan ka no, ngagtignay ngagmaymay sa ni Hepe. Anya? Ne, itaman pa'y. Anya nga ti as-asikaswan ni Hepe Salvador. Apay ngagmaymay sa ngagtigtignay. Saan nga mo ti kontak tayo, amo? Ngam ti kunana.
Sipod na karuwari dya ospital ni Hepe. Kanayon ka no na makumikom. Kasta kayam. Hanya nga ti plano ni Hepe. Apay ngagtigtig na ngagmaymaysa. Amangan met, no amunan no asino dagiti responsable, iti napasama ken kuana, ket kayat na ida abalsen. Posible dayta, amo. Rumbang lang agdanag ni Mr. Wong no kasta. Tamasigurado nga adda ti amuna may papalit tinapasamak kini Hepe Salvador. Natangken ti ulom. Dayta ti rumbangkan ka. No nakitinulong ka kumakanyak. Nalabit asan ang napasamak kan katikasta. Ngam natangken ti ulom. Wah. Ipakni kon ti bangkay. Ikabil ko iti sako. Kat ipan ko iti lugar analakalaang amakita. Baban iti kasta nga ramidak. Posible amaamuak no asino ti amo daytoy. No ni Mr. Wong, wano ni Don Leon. Ni manan Don Leon daytoy. Hanya nga tamasapol daytoy ayo pa. Halo! Hanya masapol mo, Don Leon. Mr. Wong, sigurado ang manayunan manente panagdanag mo. Taan ano pa't nagam ni Hepe Salvador? Ha? Hanya manan daytoy pagpakam, Don Leon. Hanya kayat mo pagpalangan. Mr. Wong, pacheck nga mo ni Hepe Salvador nga dapat kay naigamit na pasama kinkuana. Anya? Awala mo kibagbakam, Don Leon. Ang mga nusikal tambang kan kwara. Oh, come on, Mr. Wong. Di ka magapaglibag. Isapadaan ni Hepe Salvador. Halo? Hello, Don Leon. Tawalan bain. Pinutad na ang salitaan mi. Masikulado kitan. Kakonsabos mo't lang, Don Leon, day Hepe Salvatol. Sigurado day ta. Nabaya ka jak nakapagpag na kastoy. Gaputan nagadumot nga mintisan aninam na maapagtang dito San Bartolome. Itaman lang na maaramit ko ti kastoy. Nabaya ka jak sinarong karan dito barangay ti San Bartolome. Anya nga tater aribong-bungan na kita dita. Kita agman. Anya ti mapaspasamak dito kakabsat. Samot ni Padre Simon. Oo, Padre. Taon samot na ito'y naisilid iti garbage bag. Anya. Mangayab tayo adagos iti pulis. Nasken am-amuan dati maipapan iti daytoy anasarakan nyo dito'y barangay yo. Apay nga ka dito'y, Simon. Amumot nga ugali ko na pasyaran dagiti nagduduma a barangay dito'y San Bartolome. Ket nakita nga dar aribong-bungan dagiti agindag dito'y. Iso nga'y masidiga. Ket nakita mi ti bangkay ana isilid iti garbage bag. Sana ka pulis narding. Ngem amok a biktima ti salvage dayjay. Ha? Narding. Sapay la kumatawan ti ammom. Anya ka maten, Simon. Apay akas ta ti saom. Di mo laangan ituloy ti kayat mo asawan. No at damot la pamabasol mo kanyak. Itay pa'y lakas na ti parangkit-kitang kanya. Apay manen aya. Mabalin ka diti agkid daw, Leon. Anya dayta? Amangan no, mabalin mo't asar dengam kuman nga iparparupa ka ni Monica, tipod no akinatao na.
Agasem, nagado mabalin mo nga ipakaasi kanya. Ngam day tapay ti ibagbagam. Leon, aklo naman wano saan. Naipaayan na kaitiragsak ni Monica, ididi mo pa'y amo ti pudno a kinatao na. Diyak kayaten na pagsaritaan ti may papan iti day taabalag Jona. Kat manipot ita. Nuan niya tinapagnuman ta nga ramitem. Isulaeng ti pagsaritaan ta. Tunggal kasarita ta. Tilaeng may papan kadagiti impormasyon na kasapulak ti bagam. Awanen ti sabali. Kumpirmado, boss. Di tao tayo ang mapukpukaw di biktima ti salvage. Alya. Kasta ti nyawag ti kontak tayo. Sino nagalamit kas jay? Diyan mo, boss. Uray di kontak tayo. Awan may bagana. Awan kanupay lang tilid maipapan iti kaso. Ayop na sino man nagalamit kas jay? Boss! Ang mga noda pa kainaigan ni Don Leon. Posible dahil ka. Tao na siguro di malubayan di bodeka. Kat iso ng dukot ka ng patay, buyot tayo. Diyak ni namnamaday ta na pasamak, padre. Nakalaling gagat tinapasamak, Mayora. Madlaw na parigat iti husto day dya tao. Sakbay na papatay. Diyos ko, nagtignay manan dagiti vigilante. Vigilante? Kunam, Mayora? Di mo't adadagita idin, padre. Sangsangpot mo pa'y laang idi dito'y lugar mi. Nabayag asanda nagtignay. Ngam ita, addadamanan. Dagita ko matirumbang amakamag. Nakaamamak ngamin, no addan tupay mainayon a biktima enda. Ni Mr. Wong. Anya nga tati masapol da ito'y genjik. Hello! Anya ti masapol mo, Mr. Wong? Hayop ka, Don Leon. Sikautan pa nakasalvage tao ka niya. Una yan, Mr. Wong! Siguro, orela agasukan ti agong mo gapoy tinakaro apong tot mo niya. Hayop ka! Awalan ka bahin! Sikaw ti awalan ti bahin! Sino ka kuma amang komprontar kanya kay? Dahito'y titandaan ang Mr. Wong. Di nagtumabalin a kompetensya dito'y teritoryo. Saan apulos? Nalawag tinangag ko nga imbaga ni Papa. Iti kinasarita na iti cellphone. Katamok ani Mr. Wong day chay niya. Gaputa saanan ang nalapdan ni Papa tinapig sa atimak na itay niya. Kunak tumat ngamin. Adda ilimlimad ni Papa. Monica. Yaya ising. Si kamat gayam. Ay, sika talaga balasang ko. Imbagak lang arudun ken ka. Likli ka mong dagiti ba nag-apagpungtutan ni papam. Ngam ita, palpaliiwam manang. Yaya. Mala, umay ka dito yun. Kartingam, ang mga numakita na kapay ni papam. Sa bali ti dyan mo ngayon may ditayan ko, Mr. Wong. Panagpunat kat saan ka pa na kontento iti panang ipangtam kanyak. Hindi na udya nagsarita ta. Amom, Padre Simon. Pilipakan ka. Lolapsanak sa o. Kaslasan ka pati. Gapo estilo palagpampanonot mo. Naibaglangan masansa nakasutana ka. Numayak dito'y simpaan. Tano saan? Ang mga natapag pa'y may saka espiya. Anya ka diya talaga ti masapol mo, Mr. Wong. Padre Simon. Nakasalitam ka din, Hepe Salvador. When?
Agam la dingitak nga ibagakan ka. Asan ko nga idanon ti kayat mo. Gaputasan arumbang abiyang ti trabaho na. Aniya. Ha! Natangken kaya mo ulong Padre Simon. Saan ka kaya mabalin pakisalitaan? Mr. Wong, kas itinakon-akon. Saan arumbang apakibiyang ti trabaho ni Narding? Ngamin, awan ti karbangak. Kasta kati. Bueno, at ang alot kanyak amin kalpagan. Mr. Wong, inasot mo ti paltog mo. Anya taramida ni Mr. Wong ken ni Padre Simon. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas, may saabuyot ni Mr. Wong tinay kagumaan at dinukot ni Hepe Salvador. Pinarigat na daytoy tapno agpudno, ngem natangken tinasaw alalaki, ket awan na pulos tinagimulan ti pulis. Pinatay na nga rod daytoy, sanan to inwalang ti bangkay, ket nagparang akas la biktima ti salvage. Iti sabali a bangir, nangngeg ni Monica ti pannakisarita ni Don Leon iti cellphone, ket nangngeg nano kasano ang nakapungtot tinabangunan na nga ama. Kabayatan na, napanmanan ni Mr. Wong itayan ni Padre Simon, ket nagsarita da. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Anya ka di ti masapol mo, Mr. Wong. Padre Simon, nakasalitam ka din, Hepe Salvador. Wen, ngamladingitak nga ibagakan ka. Asan ko ngayon danon ti kayat mo. Gaputasan arumbang abiyangak ti trabaho na. Aniya. Ha! Natangken kaya mo ulong, Padre Simon. Saan ka kaya mabalin pakisalitaan? Mr. Wong, kas itinakon-akon. Saan arumbang apakibiyangak ti trabaho ni Narding? Ngamin, awan ti karbangak. Kasta kati. Bueno, at ang alot kanyak amin kalpangan. Mr. Wong, apay nga inasot mo ti paltog mo? Di ba din bakakan ka? At imultok paltok ko kao dyan palag makitam, no di kagtong palkayat ko. No na ituding asi katigapuanan ti nakatay ko. Saanak amabutan, Mr. Wong. Aniya. Saan ko akabutan ni patay? Kaputa amin tayo. Ket agbanag kan ni patay. Iso ano ko nang apatayan na? Nawaya ka amang ramid. Ngem sigurado asaan kamutla ang amakalisi iti anyaman nga ramidan. Nagtulad ka nagsaho, Padre Simon. Talaga katapak kinataom. Hanan sama tilim-limad mo. Awan ti ilimlimad ko, Mr. Wong. Noan niya ti makitkitam ita. Dayta ti kinatao. Sika tinalawag nga da ilimlimad na. Gapo iti kastoy nga aramidam ita. Talaga a professional tinang patay iti bangkay anasarakan, Hepe. Agingga ita, awan pay laang tinaala tayo alit. Maipapan iti kinasya asino na. Basta saan kayo agsardeng? Aramidan nyo ti amin, P1 Mendez. Matungpal, Hepe. Ket no addaman maalayo, nga oray basit lang alid. Pakamuan da kadagos. Nalawag ka di. Matungpal, Hepe. Alang aruden, ituloy yun ti agtingnay. Wen, Hepe. Permission to leave, sir. Carry on. Narugyakon ti amin. Ituloy ko nga roden. No masapol nga ulitak ti inaramid ko apan ang patay iti dayjay alalaki.
aramidak. Jay ayok ngayon, King. Sakit din, ti pagpupudutan na may papanitin na pasama kiti buyot na. Agasam ta nagturad niya mawag kanya kat kas jay timbagbaga na. Amo, kasayatan siguro. Nulikida rin tayo ni Mr. Wong. Talaga aday tati planok, Pogi. Amo, Yamnas ka na masigurado tayo pa'y. Ako mapeng ka na tayo ti buyot na apara timpla na iti droga. di kagdanag amo. Takas itinakon-akon. Madaman ti negosasyon may papaniti day tabanay. Imposible ang mapagkadkadan day dya tao. Tinaijayakan kwa na agatan no kumapeng kada tayo. Nasaya at ti kastangar aramidem. Sisirapem iti rimat ti pirakday jaya tao. Kalpasan na. No masigurado tayon akukwa tayon ti kinapudno na. Likita rin tayon ni Mr. Wong karamadan dagiti puyot na. Amo, Gamita, tasaan tayo pailaan na alukoy day jaya puyot na. Ikagumaan nyo nga agawin ti amin na nabatbati a supply da iti droga. Kat jak kayat amapaay kayo. Iso apilyemon dagiti mapangnamnamaan a kakadwam. Tagtignay kayon. Unak no uluyam itay ni Padre Simon, boss. Talaga kaya ko alamidan dahil tamak si mo. Ngayon nakapagpanunotak. Panakunak, boss. Nas ka na pagsaganaan tayo ti amin na tao tayo. Hanya kaya't mo sa warak si mo. Masigurado ka mang rugin tinadara arangat. Aliya. Saan lang na dagiti buyot ni Don Leon tinas ka na sa ganahan tayo. Nas ka na sa ganahan tayo met dagiti pulis. Hanya kaya't mo sa wan. Iti kasi ngay naramid mo ka ni Padre Simon. Sigurado nga agpagunggan ni Hepe Salvador numaamuan na. Inaramid ni Monica ti kasta. Wen, ma'am. Kat amok nga adda nangag ni Monica nga imbaga ni Sir Leong. Isu nga ad-adda manen anagata. Ay, unay lakit din ni Monica. Apay nga taayang amin adi nalata ko mabaybayan ni Leon. Imbagak matenken kwa na dayta, Ma'am Chona. Ngem ko na ano baybayan na ni Sir Leong. Kaya rigan nan abinaybayan na meten ama ilibsong iti gayong-gayong ni Sir. Ha? Dayta ti agpayso, ma'am. Isu kano akayat na ama ilintag. No anyaman ti pagbidbidutan ni Sir. Di na kayat nga agtalinaad ni Sir iti anyaman adakes ngar aramidin na. Oh, jak amuno anya ti rumbang asawak ising. Jak amuno anya ti rumbang nga aramidak. No anyaman ti kayat mo nga ibaga kanyak, Simon, saan mo na patuluyan? Sigurado nga min amay papanmanin dayta iti panagatap mo kanyak. Darding. Imbagak matenken ka. Awan ti pakainaigak iti nasarakan na bangkay. Iswapunasem ko man no anyaman ti pampanunutem. Sabay la ko mga rod. Tapod no day tangay bagbagam ita, Narding. Talaga gayam adi nakpatsen, Simon. Saan nga iti kasta? Iso na lang, takabisado kang aminan. Kas itinakunakon kan ka idi pailahan. Sikat tinakasiningad ko dito San Bartolome. Amukon, noon niya dagiti kabaalam nga ramidan. Panagkunak. Agsubang talaeng. No jak pumanaw, itamot lang. Ditakan. Ladingitak, Simon. Ngam husto da ito'y nga aramidak. Tanodyak aramidan ti kastoy. Sigurado asan amalapdan ti kinadakas nga agraira dito'y San Bartolome. Sigurado ak itinangag ko, mama. Talaga nga adda ti sabali nga araramidan ni Papa. Nalawag anang ngagko ti kinunana ka ni Mr. Wong iti cellphone. Asaan akabaala ni Mr. Wong ti makikumpetensya kan kuana? Dito San Bartolome at teritoryo na.
Anya, Day tatipod ng mama. Siguro, mamati ka matan ita kanyak, nga agpaiso ti atap ko may papankan ni papa. At dalakid di ilimlimod na. At daar aramidin na asaan na nasayaat. Kat no saan ta amalapdan no anyaman day ta. Amang ano pa kaisagmakan na pa'y. Monica, iha, siyak ti denggam. Sardengamon ti kasta apan ang palpaliiw mo ka ni papam, tapno awan ti riri. Mama, Pangaasim, iha. Amo matadyak kayat amayadayo ka kanyak. Gaputa imbilang kan apudpudno nga anak ko. Isa pangaasim ko ma. Huston, sardengam ko man apalpaliiwan ni papam. Apag iso dito'y nangiparadak itilugan nga inaramat ko. Nalaka nga alaak no bilang taddaman manin maranak kadagitian ano pun tilintag. Jak aksardeng. Aging ga ajak maibos dagiti managdakdakas dito'y San Bartolome. Ikagumaak ida at tiliwan. Diyay do alalaki abo manlasiw iti kalsada. Nakikita kon dagi jay, akad kadwa iti ni Bugi. Ti makanawan ni Don Leon. Ikagumak asurutin dagi jay adwa. Amok nga da pakainaigan dake ni Don Leon. Kat isudamat ti biktima ita. Sir, adtuyan dagiti impaalam kanyak. Iti sumlatan iti lamisita. Matungpal, sir. Ay, adda ka di pa'y ibilin nyo kanyak, sir. Awanen. Ayaban kang tulatan no dapaaramid ko ka. Sige nga road, sir. No Jack Mariro. Maisa ka dagitoy adaan a magasin. Tinakakita ag idi iti sapsapulag ita. Sukainak, tapno maplarok dagiti rombang aramidag. Da kayo gayam, Mayora. Anya ti may paimi ka da kayo? Ni Hepe ti kayat ko akasarita. Adda ka di? Lading itik, Mayora. Ngam awan ni Hepe. Saan kong amo nun napanan na? Anya? Ne, apay ngay. Oras pa'y mutlaang ti trabaho. Mayora? Oh, isunsamot nga awan ti marisrisot akaso. Tasabali mo't ti aramidan nyo. Ala, sana bale. Baliwak to lang ti dumagasin ton bigat. Ibagam to ka ni Hepe. Matungpal, Mayora. Dituyak nga aglingat. Saan anasiputan dagi jay alalaki ti panang surot ko kadakwada iti nalimet. Isungay ta. May patungpal ko ti planok. Sigurado alumabas na matlang dito'y. Gundawayak ti mangpalag kadakwada. Tapno mapukaw ti puot da. Dagitadan. Isaganak ti paltog ko. Ito pare. Ita. Asidiptan. At ita. Napukawan ti puot da. Nasken amapungok ida. Tapno maaramid ko ti kayat ko. nasipngatan kayo ang nagawit, mama. Adapay ngamin ina si Kasok, iha. Ni Ising. Ada iji komidor, mama. Alan, in kayo agpulasan, tayo sa kanak ti pangrabyan nyo. Ni Papam. At dadan sa kadimang bogi iji likod ti mansyon. Adan sa pagsasaritaan da. Kasta ka di. Ala nga rod. Agpaidasarkan taggiddantan amang rabii. Oray no madamdama akton, mama. Agiddan kamin tulaangan kaniyaya Ising. Ha? Iha. Likliklikan na ka di. Ni, saan, mama?
Nukasta nga rod, panagnakamasaan. Aglang lang taamangan. Inaklabiit agpeles. Itay kayo pa'y lang nga al-alukuyan ang makitinulong kanyak. Nga magpada na tanggan ti ulo yo. Pues, dahito itirumbang ka na kayo! Natangkan ti ulo yo magpagpada. Iswasagrapan yung arod ti pungtot ko! Ipapas ko ti mangkabil ka na kayo adwa. Sino nga tada ito yung umawawak? Disturbo. Agyaman ak tapinatgam tikid daw ko. Nga umay ka dito nga uray rabiin, Narding. Simon, uray pagat atapan nak. Saan arason day ta? Tapno jakpat gan tikid daw mo. Nang runa kat kunam nga adda sa bali anadlaw mo dito'y aglawlaw ti simbaan. Pudno day ta, Narding. Iso madanagan ak. Adda ngamin nasiputak nga umar-arubayan ito'y. Ket amangan no dakas ti panggap na. Simon, Amkak nga amangan no dadakas apanggap day jay no asinuman. Iso nga inawagan ka dago sinitay. sige. Agtali na adak pa'y lang dito'y. Ket no bilang tadda madlaw ta. Ikagumak akam magan no asino man day jay. Agyaman ak, Narding. May maglakit din. Ne. Aguray ka man, Narding. Dara ka din na itaadda iti kami sa itam. Mabisto nga ta ni Padre Simon ter aramidan ni Hepe Salvador. Gagayem di uliwayan na dinggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon